etalie neim enterit oonkishu. Ore kigira amanaa te Narok West pookin, ajo sinanu pilotu alo ayiolou, netaasaki analysis neton eesitai enjurrore aajo eng'ae dii orikito, ng'ae dii saayie otii dukuya. Nadipa ake pooki irmorua neshukunye aajo peyie embung'ang'ani oje amu inakata kaserian. Paa amu etomito Enkai ibung' irmorua, kai iyasiyasa. Ayia, ama orbungei otii kuna kishu kitu apejo kaitobirr? Kitobira? Enchoo naa dii apeerr engumoto nabo pooking'ae. Atejo sinanu taata aitoki tenkutuk ai sapuk. Atijing'a nanu ina natejo irkulikae naa kalotu aitobirr. Nemaasaki ntae esiai mekaidip ele baribara. Ketii taa sipitalini, netii nkariak eponunui aitobirr, netii ndarasani, netii nyoo, kake ele baribara ng'as pee tenitu aas entooshoki erruk enaa irkulikae. Iyiololo ntae ajo maanyu nanu ena kiboko nanioshiyie iltung'anak. Aisidai ake tenaliki ntae, oyie keetae dii iropiyiani orbaribarani. Neeku kitegemea ajo ng'ae inchoo priority, kaa murua inchoo priority. Ore amu atodua nanu osina naa ore dii enapa olong' pee kiimue ene nikitereutua engarri, ore olderefai oreuta engarri ina olong' nitoki ninye aaku eyieu eitu ninye wasiwasi. Naitoki ajoki ira amu kaata experience oolarin kumok, tadou maimie tentorroni orbaribara. It is very bad. Naa kayieu ake naliki ele osho ajoki aikumok imbaa naaponunui aing'uraa inyi. Ketii esiai enkare, ayiolo ajo eetae osina lenkare, nitu ipimi nelauni enedaunyieki. Kake ore etii nena pookin naa ele baribara nanu ang'as. Ore sii ajo pilotu alo ayiolou paidip nanu ilomon lainei, kigira yiok aashet oltasat oji Ole Kenta naa ninye nai ayieu naitudup intae ajoki enyita enchoo. Nenyita enchoo aata oltung'ani oshi oji Raila, itining'ito taake kigira aang'u. Nenyita enchoo amu iltung'anak lemeeta esirai enkop inyi peeya. Naa maadii laa ore encholiek pookin enye naa kejitoi ake welde enkerr, neji ewelde olashe, neji etupurroyie elde engarri. Kwa mfano taa, ajo inyoo namitiki oltung'ani leton itu aitoki adumisho boitare irkulikae. Ore iltung'anak, ore piiriamari oltung'ani iltung'anak oonyanyamu, elo ake sinye metamejo orkepiren naa teneinepuni nitalaki. Kayieu naliki ntae ajoki kigira yiok aitashe nikitupukutuo naa ajing' ena shama naji ene Azimio, naa kaisho Enkai enashe nairiamarie yiok kuna pookin. Natii ake apa iltung'anak peemisuri ele tong'oyo ata tene, naa nikishu ake ajito toorkiushin pookin. Maisurr dii nanu amu etaasa ilo payian embae etipat. Naa ore enetipat nataasa aisul naa ena olong' najoki Enkai shomo ntamanai Ole Kirokot tejo ninye olarikoni olotu. Paa kitu idipa orkasi. Paa kanyoo piilaumuni ilo lee? Naitamanayie tenkop pookin, ore ele le gavana layieu, kiriamari mpaka Siria, nikipuo Ormoitaniki, nikipuo Uasin Gishu, nikipuo Irkeek Onyokie, nikipuo Loitai. Kigira aing'oru ilo orika lenye. Aiteleliaka mpaka ole gavana toolarin ooponu. Neeku eming'amaa ake ilo payian tiai torroni aikata aisumbua. Enchooki ake ntae kura, ore oltung'ani oteenikine amu keetae apake sinche irkiteremenyakinot leming'ua wueitin, naa ekiponu ake aarik ntae pookin. Hakuna shida, nimikiata orkep. Kira lelo osho pookin, ketii dii kulikae ayiok, mee yiok ake ole tong'oyo. Ketii mpaka lenda kutuk. Netudumua Enkai peeya ina kura enye peekiorro yiok intae. Naa ore saai nitalie enterit eneima. Paa mining'ining'i naa ntae noomama amu miyiololo oleng, kiliki ntae kulo girriman. Etalioo apa yie etotiu enaa enapa najo irkulikae eima enterit ewuei neje nemaiput. Etalie eneim enterit oonkishu. Ore kigira amanaa te Narok West pookin, ajo sinanu pilotu alo ayiolou, netaasaki analysis neton eesitai enjurrore aajo eng'ae dii orikito, ng'ae dii saayie otii dukuya. Nadipa ake pooki irmorua neshukunye aajo peyie embung'ang'ani oje amu inakata kaserian. Paa amu etomito Enkai ibung' irmorua, kai iyasiyasa. Kayieu ake najo ashe oleng.